Fatalo fatu le nei foia so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea lau Samoa Entertainment TV. O le feitanga e male loto tawi masui o ni winga wa lanu ai upu whai a Samoa. O se vaenga le nao le saunoanga a le fionga le tamai taipale mia fia me nao mi mata afa. Ila na mai tau ia e peo na ia saunoa. Ile tupu ile tutupu mai o lu i tau le whai ngā malo i tutono le tātua tunu. Wali e aia a fianga o le pulenga wha atono le whaamsinonga. Le pale mene ato ai male i tu tino e whaalangolango ia le malo le whaatinoina. Male whaamamaluina o le tulafono. E pei o le mtanga luenga o leo leo. Ua iai ese wa ainga ua whetoswa ina i tū mawai o le tāwhatolu le pulenga wha apolkiki ai maise ini whainga wha ala tua. Ai wata wau ina wha atuatua na i le pule le tulafono. E manatu le fionga le pale mia. O wala whainga tā ia ma a whai le ngā lulu e wha atasi ta i tai o le tunu umai tūtina umore malo. E tau la mua i le usi tai o le tulafono ma ala o lo wha atino ai. Ona masofa leo le wha, ma whanau mai ai lelu i tau o ngā sa whea ngai, mai o lo whea ngai pea ma lu tātou ma lo tūto tasi. O le whiita ngai ma le loto tau i masui o ni winga wa lanu ai a tātou upu whai. Pe ona sauno le fionga le pale mia fia me na o mi mata afa, i le tasi o na wheilo inga matu stala. Na tue whale au ngai nai lava na pōtu so le lua le wawea o lapata inga mo le ngalu lolo i Samoa. Afua mai ono le mafui e tu so le fitu te simalta sin malo silena lulu i tonga i le pōna pō peitai. O le malo se o le mafui e na langona i fo i sepa pōle ngai ni ngalu e ono o mai o se ngalu lolo. O le tele lava o ainga la tau te le langona le mafui e ai na whaato a whaate ia i le malamane o le tai au fe a vea i tala i lunga o so ta inga tele vavave. O le malo se o le lulu nganga lulu ai tonga. Mai le fitu a inga no tātou silingia le tai au nei. Pesa la tau langona le mafui e o le talia le ai. Masalo e oso ua mafuta moea tangata. Peta ai ua whaailoa mai le ofisa wa ai tau i muli nuu. Sa whaaleo ngai nai lava na po le whautuanga mo se ngalulolo e ono a fia i Samoa. Talu mai lava a fianga o Samoa le mafui o se te maluaiva lua whemalaiva. Ma mali li waile lanta le lua se lau tangata Samoa o no fo tai lava Samoa i se sifo masasai. E ala le whaia wa onga whaamanatu ia onga manuu. I ngā yoyo inga e au o na sila fia ma no whaanga whaapitoa. Ua saunia mo nuu tūm tā whanga ai o a onga e sulu whai atu iai. Pe ato e tupu mai se whaale tonu whaanatura i a Samoa na lua. E pei ole mafui e malengaru lolo. Inisi o tala ua solo atu lava le 5 whele au whai o tangata ua uma ona le sitala o lato swafa mo le pālo ta tele o lumanai. O le talala tamai le nā, o le ngāluenga tele o lo whenga iei neima le ofisa o whai ngā pālota. Ina ua o mai le stofil vai so tolu wa msau nolo na so upu lungo le talofa. Ua silia le whāli maafe tangata wa uma o na whaia le stala. E pei o na wha ngā solo ai upolu nei ai o le ofisa au tui muli nuu. O le nau o le ofisa i avatu le avanoa le tote leo le tunu pālota. E le ngata ina ngā solo atu le ofisa i a fiu angai tua. O lo wha solo ai upolu. Ai, ua te talai nei fo i lona ofisa fo i sa le lolonga. O le tau lotoa inga o whewa inga i le motele. E pei ona toi te talai. Le ofisa i le stofio le vai aso taluai. Ai o wha apea mai fo i ona te tala le ofisa i muli nuu. Ia songa fua i le astona ai. I tu la wha atu langa masaniai. Peta i o ta ua le sui le ofisa o pālota o tangata lava ua uma ona le stala suafa i le taimi e wala au whaafua se i le pālota lona winga na o le pau lava fo ina o tangata o le a filifilia ta i o Samoa mo le isi 5 tausanga ai o ila tau o lo o totoe o le a whaasala i le lua a whetala al tangata. O lo o tausa ili pea e leo le li o to ese tuuanga po ese o vai moso. Ilona so tanga al whalawa len tupul mlai wa lele whale o loile salulu sfulu iwa o matilu o lo lima e pe unta ue leo. O wha ilo mai fo ele tu lawal mtanga luengo leo e maasalo miele o mautonu ma fofa o ese mai ono wha a upenga ina. Ma wha mole mai ai le tunu lau tele wha aitete pe awa aia lea tangata. Aif so ta iane le office o leo le telefoni lua. Pe ta utoi wha pea mai fo ilana wha alinga lava lea wha alawa tele.
Ai a fai fo'i o e la talatane iai. Wha mole mole fautua iai e fio mai tono le ofiso leo leo. E na ole malai maalele au tui fale olo le o amata tui le so tolu tasi o mati. O na su e ai ta vale umai ulu fale. Ele o au fiai isi malai wha malo e pe o whangali malai savai. Pe tai ole wha alinga malai tu la wale pulenga malai valele. Ua amata tuai neile so tolu tasi o mati o na su e pe sia kia ta vale uma. E ulu fale ile malai valele I fale olo. Ua whaia mo le wha malo sia o le saonga le mu. Ma le malu pui pui au tangata whamlanga I ai mai se o mea tō tino. A le pulenga o le malai valele. O le awha tautaia nei sia ki le pulenga ma le langolango a leo leo po o malu o le malo I taimi e ulu fale aiso o se tā vale. O tal sanga I nai, le ngā lulu e whaatasi ma ia maua pea le on sai ave tā vale ma pāsese I le ala asanga ona o le tā ua o le saonga le mu. Inisi o tala, ua toe o le whaipisi nisi Asia. Leo lo o whaawau pea o na sa saa mai ana tupe. I le tamau a inga o Samoa e ale lato whapa anga mare nu o Sasina. I le tu malo ngangai whamaunga numero tolu I Savai. Mai o Savaenga leo le whaatalo noanga malo lato whaipule le sunga la urian mali e tōpula te vau I le mta upule nā. Ai o mai si investors, o mai ai ka lafu ka ko kai milion ngai le nupi wha atutu wai a lato company ma lato business. A le lato fia turi loa atu. E le la ititim ta upule tala noa ina le teimi le whaftai le avanoa. Siria se fulu tau sanga o fataltali lo itu malo. Tele foi tau sanga o te alwa tu sa vai fai so e ngol melia. O te alwa tuli e tele si la fia. Le anga o te fia tuli loa fa maoni o saunanga. O te ala tu ai tau sanga na o tu na ia tu I le fu tau sanga lea. O te alu o le pito ai o mela ia fale o fatali ai pasi ai ngai o te la tu sasina. O nga ke loa. Ai o le tala no sa ma o le ngata ai lo watu pe a le 5 tau sanga tanuai. O lawa si ila ko pensionga. O le vanga si ila ko pensionga. O le tupe lea mai I whanua ia. O te fifi siria tua. Po le investale na le au mai ai tupe lea e manui ai ia tangata matu tua lo tumalo. Te fono. Pe ese fo I le na investment. O tangata na e tasi. Le sa matu whaipa anga e ala matanga. Ai e to lua nei tamari na ye ona lulu le fa mamuru le si ufiu fatali ai tau ave mai tangata e to tasi le temi nei ai to lua tangata sai tangata mai Amerika ia mar tangata mai le malo Asia o inala le upkeep mai lava tangata le mai Asia ia matolisi sa masani na ye e o mai lava la temi ni tau zanga voi nei o te sanga le te nei e lai mo fa manuanga na le te sa no mai e tu fanga le tu malo. O le ala whamanianga o tangata investor sia e totoe mai lea e tau fiofi ma maua I lo I tu malo. O ani o lanto whamanianga o maua a lea na alpi tului mai o tupe au mai tupe. More than 10 years a le se la tau mea o whaia I nei po sa business. O lea la tau mea lea tau fiofi mai ai. Mea pito isili nana mato whaafitai ai. O le mato whenga inga na osi matangata nei. Ma le wha moe moenga. E wabetali e le malo o suinga I le na watu. Masalo le tau sanga le nei. A wha longo mai upu e o te whetue le malo. O te matuate leo le afia. Leo whasi sila ne le pandemia. Whasi sila Central Bank. Whasi sila le Treasury. O le matua I te le lava o le afianga I una te ua keep up I tangatai. O no le tūlang. O le ua matua I tongi mai ai. Luma le leta lia o lato tau sanga. But look, this is how they treat investors. O le whaatala noa whaapelunga whaalawa I tele. O le mai mōma mele larolangi ato I tangata o le fia investi I le mele. Te fono le whaasilan Paul Kalame o le fofola le whala matustala I le asafraili o le vastalwai. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design mo so la e pe au o mai Samoa.